Le Mahlabezulu kaNdaba obingelelayo ngikwanele Khumalo under Matabeleland Broadcasting Corporation MPC. Namhlanje lapha siko baba uPhathisa Nyathi eSankonjane eKhezi. Lapho ke avula khona ke umuzi wakhe, evula umuzi wakhe njalo ebusisa lezifuyo zakhe laphana esibayeni, njalo ke celebrate le birthday yakhe. Lapha konisa khona iminyaka yakhe engu70 years. Iminyaka engu70 khona phana. Kunjalo ke uyalontsha ke ibhuku lakhe futhi njalo ele biography yakhe. Lingamabhuku amabili kuleli bhuku elakuqala elikhulu, njalo ke libuye liqhubekele phambili ibhuku lakhona libe lo bhuku 2 khona. Ubuye njalo ke ubaba uNyathi laphana ke wahlanyela izihlahla ke ekhaya ke. Bekukuhle ke kunjalo ke obengekho ngobengekho. Alright. Akuhlala kubukeka. Ingathi eNyathi lithi emdluli angithi leso. Emdluli. Awuzwake. Asikali inkungu phela. Muyofutia natani yabona. Ufuna tuchwa. Right. Kama nzana kama ufundile ka ufundanga koNyathi ukuthi ngwakoNyathi ophilayo ubonakala ngesibaya. Yikho thina koNyathi siyasiqhakathekisa kakhulu isibaya senkomo, siyaziqhakathekisa inkomo imbanga mkhaba. Abantu bazitshontsha bona babehle ukuziqeda inkomo zakoNyathi. Angitsho kunjalo bazali. Amen. Kade sizathanda ukutshengisa ukuthi thina singabakoNyathi siphila ngenkomo. Ngaphandle kwenkomo akulampilo, ngaphandle kwenkomo kawulamuzi, ngoba nxa ungalobolanga inkomo ezingu5 awulamuzi. Ngicela libe lami khathesi sondela indoda ngesibaya. Angithi liyambona ubaba? Liyambona? Kuthiwa ngumfazi Zimbabwe lo. Unkomo umfazi Zimbabwe.
lo ngesingaye la umfaza Zimbabwe ngoba ungabona uchithiza imfundo yakho igcwala emzini omunye lomunye umuntu kuma TV kuma radio esikolweni ngaphi kuthi ukuthi angithi umfaza Zimbabwe abantu abendi abaqeqethile abanye basema-London abanye bangaphi amabhuku abhalwa indoda le kodwa konke khonokho kufaka ngaphi enkomeni esiqhuma-ke sivula inotho yakonyaka